Kırgız Respublikası'nın prezidenti Japarov Sadir Nurxo'joyevich. Урматтуу президентибиз тапшырма койгон, биз жылдан жылга мына бийиктикти куруу боюнча республика боюнча өзүңүздөр билесиздер, азыр слайдтан дагы көрдүңүздөр, бийик үйлөрдү куруу иштери жүрүп жатат. Бул жер жакын арада күзгө чейин толук кандуу 3-чү этабы дагы бүтөт. Бүгін біз Мурас тұрақ жай комплексінде дағы 1080 пәтер иелеріне тапсыру алдында тұрамыз. Есіңіздерде болса, Мурас тұрақ жай комплексінде жалғысынан 39 блокта тұрған 4754 пәтер құру пландалған. Biz 2 yıl bunun 750'den algamız da ülüşçü oldu. Dogo'da kalağız da boyunca. Kala öğret, murun kalağının arkala öğret. Bizde bir önüm çöntüğüne bir teyit düşküy. Ушунча аракет менен берип аткан президентибизге жана башка чоңдордун баарына рахмат. Ошо биринчиден президентибизге чоң ыраазычылык. Биринчи үйүңөр бүттү деп айтышканда абдан кубанып сүйүнгөнбүз. Сразу эле телефонумду алып эмнеме чалып сүйүнчүлүк жолугумду алып барып салып аябай сүйүндүк. Эмоциябызда чек жок болду. Экинчиден болсо айтылган сроктон эрте бүтүп бергенине ошого абдан кубандык.